Wulira olw'embo olwo. Era wulira n'olw'embo olwo. Era wulira n'olw'embo olwo. Omwana wa beene w'omumyufu omulungi omumbeeda asanira gawuni n'ebitiibwa omulungi omumbeeda ng'anekeire mu kadaali. Kati ono n'omusaadha gwe beta Kim Power Kalani n'omusaadha agemye akati mu Busoga babalamusa ku bantu mukoba mutya abantu baife Basoga banange abali e Busoga. Ninze Kim Power Kalani ni Dr. Hussein Wakabi. Ayo amagezi ago babo gatola wagakuba agawandiika amagezi agawandiika ngatola mu bintu byange byene byembitamu niwe byobitamu n'abantu abatubona gye babitamu no nakaduni kona kandi embera datu bitamu namuvu amagezi ezira chandawo. Yes sir. Amazima ga nti Kim Power za olwemba lwotawandika nilutakuba Busoga wano yanziza mu ni wali kwa mafuta oba wandikira na wali kwa mafuta tona tuli kwa mafuta lwaki buli lwemba lwowandikira ewa producer Ivo lwaki lukikuba ino mu Busoga wano lukikuba ino luteekwa okuba kuba Ivo ina professional Ivo n'ensonga bwe tusaawa eno lwaki ne dropa yena okuba mikono gya Ivo kati saawa eno yena wakazi so koinde dropa yava mikono gya Ivo osaaga omuna Ivo omwagana ng'ali musaadha ali simple ali awo omulenzi akaligeza myaka 3 ayi bintu byako badada. Yes sir. So banange ono n'omusaadha Kim Power Kalani nawandise endongo Busoga wano bakobe n'ekindi ali gyokolera olwembo omwambi owakabi gwe beta Flower Girl nga hit mbe Busoga wano situfu naiwanga lino twaliza wala amazima Yes sir. Bisima byerere Bisima byerere nkwenda ino nyanza muganda amina.